Yes, mwirori wa Njung'wa Diaspora TV, karibu sana thini wa tabarĩra ino itu ya gwĩtirithia show. Na muthenya muthenya mwega muno makiria Ngai atunengerete, na ni muthenya wa kirathimo, ni muthenya ithuothe tuna expect gukorwo tugikura meciria, tugikura kimicii, yona tugitukura ngine miturire-ini itu nigetha gaikara ikiri sawa. Na muturire wambagiriria kuma kana karia kenda ya nyina ya preparation ini tumitaga master bedroom. Koguo kana kambagiriria guthondekeka gatagati-ini gaka gothe gatikiria kimenyekanaga niki giguka thutha ucio, no aciari ni makorwo mena expectation, na nikio twenda kwamba kumenya kihumo kia kirigutaga foundation ya girl child na boy child, na gina mundu ucio gutwika muthuri atuthie na step ya kahi mwana Ken atwika muthuri, mundu ucio na korwo stable na kurora gina family yake. Na nikio twi haha nigetha tukorwo tugitirithia hamwe, nigetha tukorwo tukimenya hihi niki kiu tura expect thini wa life, nigetha gina ciana citu cikure na mukurire mwega, na tukorwo twina generation njega, generation itagutunengera giconoko thini wa family citu, generation igukuhota gukuria future, ikunyitirira gina rucio rwitu. Na nikio twi haha, ni ndi haha njitagwo Kimani wa Emma, kana ungejita muheshimiwa Kimani wa Emma, ndi haha sana na twina mundu gwitwo nani mwirori wakwa wa Njung'wa Diaspora TV. Ni ndakugeithia muno o haria uri, ngeithika sana ndakena muno ni kunyitanira nawe o ringi haha thini wa tabaria ya gwitirithia show. Thengio muno ni unyitaniri waku, na ni ukajeta muthoni wa Gwandaru aka Queen B herself. Ni akireriki ni ma ndakwira ndiruragia njaga itherũ niki tunyite mugeni bitu onake tumunyite ugeni nigetha tugithitwe ni muthenya wake wa mbere, na ati wa mbere ni wa mbere guku Njung'wa, no tu wa mbere utarani-ini. Ile kiambia tuwire ritwa riake nigetha tukiambia topic itu ya muthenya umuthe. Karibu sana mutarani. Asante sana, thank you very much. Karibu sana. Ni wega muno. Ni undu wa kuhe kanya gaka tura-ini riri na tabarĩra-ini ino. Yes. Ikiri ya Njung'wa. Riu ndagicokia ngatho koni karibisha tugitwarithie ndereti na mbere. Agwa ni wega twaririria andu aya nigetha maigue aria makihingicanite magicoke aria maumite rũĩ-inĩ mũkaro rũgicokio nigetha rĩcio ciana ici citũ rĩ icigĩkũre wega. Karibu sana. Asante sana. Yes, mwiroreri ucio gitwo mundu gitwo Henry Githukania ni turarito ndegweta ritwo kweli dinagweta dinagweta agituka ni mutarani na ni njenda Ngai muno to ni ahonoketie. Amen. Yes, hugo no akimenya gina huko kwa Njung'wa to gukorwo tu ni turaririria gina thini wa Ngai twikuo ndani sana, nigetha tutikorire gina tukirurire uthi ni turenda gubatara guothe nigetha muturire wa kana gaka korwo gifacira. Ni kengwira muthoni wa mundu wa Gwandaru nyambe ngwire atiriri Queen B na kengwire kuri no ri ongirehe mbitika haha mitambo-ini othe ici ngwa iguru ngikuiga niguo ndenda riri muthoni turu ngirora ri kiria giatuma njarie ndeto no ni atiriri ni riu we wakingirira ni he handu ndironete he mutarani fulani ndironete gitwo tata wa murio na andu ni marariga go tata wa murio kuga atia na ni turenda tuingirire undu wi thiini sana tuwe ndireta ritwa ri murio uyu ri urokira kihiko-ini urokira ngina gukurine kwa mwana uyu tondu mwana uyu angikiaga murio thiini wa life ri reke tuge muturira wako ndugikorwo wi smooth na kiria gituma njarie ndeto yothe ndamenyithania yothe ri ha hena uthi na hena ukristiano hena indo cigana ciratura na mbitika na ni urakorwo kiona ngina live ya muture turatura thaa ici ina mutarani witu ni njui nekuya witness iyo ati gutire mwana thaa ici na niyo ni thuthuria ungitara maita kuma 100% 50% ni uwi maundu megiĩ reproduction ni mo sex ni ki na ikagwo atia na ni atia guthiaga kiria matariri ni kuru yondo ucio no na aria twandike insha na twandike composition mundu ucio ni kota ku analyze ni kota kwandikira kandu ku gagacungiriria kura kunene kwa ciana na nikio ndatwambiririe muthingi wa ciana citu nigetha cikura cina njira ya riri ya kumenya mundu ucio natwika muthuri. Na last time ndakwirite horo wigie kurugania utiambiririe thaa ici na he mundu atugwo baba na he uri atugwo mami
na nä korwo nginya tå mä cere tu maå ndå macio mothe rä nä mateithagia life ya må tå rä re wa rå cio gwä ciria tå kwambä rä ria må thingi å cio haha harä må tarani nä getha twambä rä rie chapter ä yo ya rå cio rwitå rwa må thuri å yå gwä two kahä gaka gaciarwo kambä rä ria kå menya maå ndå macio nä getha kahote ye na njä ra ihana atä karibu sana gwä cia tå kå karibisha Mr. Githuka nä getha tå tware hau ä mwe kwä ä mwe nä getha twambä rä rie nä twa germinate nä getha tå hote gå thonga mbere ti hora gå tå gä te marä gå nä kå ingä ra ndereti-inä nä getha tå menye atä rä rä nä kä gä kä tå rarä rä ria na nä kä gä kä tå renda tå korwo twä nakä o na nä kä gä kä tå rathondeka tondå ta rä u rä reke twambe tå ingä re horo wa wä tä kio å rä a tå koragwo naguo nyambe njoke kä rä kanä ro-inä tondå ta rä u rä må ndå å renda gå korwo mwä tä kia na nä araiguana na Ngai wake no nginya eke maå ndå mau matatå na nä gå koragwo na maå ndå mau ma må ndå å cio å renda gå kinyanä ra thä-inä wa wä tä kio kä ndå kä a mbere no nginya akorwo akä menya Ngai kä ndå gä ake no nginya akorwo akä menya kä gongona na å rä a å rå gamaga kä gongona-inä nä getha hä ndä ä rä a å kwaria maå ndå makuga nä wenda Ngai rä nä akå igua Ngai agå tå makå kä gongona-inä nä wä iguithanä tie na kä gongona kä u å gå kora u kä gongona-inä mũhunjia å cio nä må iguanä te tondå å cio nä wo rä wa moko na igå akå rathime ti Ngai å rä å gakå moko na igå rå nä må hunjia å cio wä ha nä tå kä ingä re ndereti-inä itå tå rarä rä ria å horo wa ciana na ciana ici nä gå kå ra irakå ra iramenya maå ndå maingä nä gå kå ra irakå ra we wä na ciana ndä na ciana no cio ngä na nä tå renda ciana ici rä ikå re wega cigatuä ka andå ega tå gwä ka atä a na nä wanjia gå ciara na ndå rä na å menya wa gå cirera wega nä kä å rabatara nä kwamba kå menya nä kå kå å raingä ra waingä ra kå må ciä å cio nä å rä kå nä kå kå å raingä ra nä kä kä u renda nä kå kå waingä ria magå rå nä kä kä u renda kå u hau hena må tumia mwanake hena må thuri rä u tå tigä kinyä te nä mwana tå rarä ra tondå maå ndå mau mothe nä megå kä oneka werä no nginya å korwo wä baba mwega å reretwo å rereni nä mwega nä getha å tuä ke baba mwega koguo kå rä a umä te rä nä kå rabatara å korwo wä umä te kå ndå gwä baba mwega nä getha we rä rä a å raciarirwo na å rarerwo å tuä ke baba mwega å tuä ke baba mwega rä u maå ndå marä a makorwo magå thiå rå rå kä irie kå u rä nä mo matå maga we å tuä ke kä rä a å rabatara gå tuä ka ongorwo wakorire kå ndå kwega gå tuä ka mwega må ndå mwega environment ä rä a wakå rä ire ngorwo nä njega na tiguo environment atä no nginya å kore manyå mba manene maå ndå marä a waragä rio maå ndå marä a waheagwo nä mo matå maga må ndå atuä ke må ndå rä u tå kå rä harä a he kana kana gagä kora maå ndå rä no må gekå buata akorwo kwanyu nä må rä a ngima nyingä å guo nä guo gekwanjia ongorwo kwanyu må rä a kima kanini å guo nä guo gekwanjia we nä å kabundi na gekå menya gekwä ra njä ra ä rä a å ragera rä u haha rä nä ho ndä ra tå teithanie twä rane atä rä rä werä maå ndå-inä mau rä tondå nayo å kä rä oho rä å meciragia atä wä na twana gå twä ciragia atä twana nä tå tukanu harä tå gå rå ki harä tå taiguaga harä twä må twä må må twana tå tå tuothe na ndinagua nä kå rå ga tå gå rå gå tikanyite hau må no nä kå ringana na å rä a we å tå roraga å kona haha å kona nä nä å rona å kona gaka speed ya meciria kaingä kanekereirwo no kagä ra ndå ngero rä u foundation iyo rä nä yo yendaga gwakwo må ya kana kau nä getha gagakå ra wega å gä konagia maå ndå mega na å rika nä twanjä rä irie tauga atä rä rä maå ndå mega maumanaga na kå rä a kwä Ngai koguo no nginya å konie njä ra o kwanyu mwä ka ya må tharaba konie njä ra ya må tharaba okorwo nä ya kå rikio rå ä konie njä ra ya kå rikio kä akå re akä menyaga mbeå itå kana må hä rä ga witå wekaga å nä getha å kamå kinyia harä a we wagire kå må kinyia harä a å kinyaga ona harä a wakinyire mwanyu abanyu agä kwä ra å rera akiuga rä u werä no hå re tekä te rä twarana na Ngai waku rä u maå ndå mau mothe nä mo tå gä tå kä aragä ria iå kana ndakä hutia harä a å kwendaga hutie kana nä ndigarä nä wahutie na ngwenda må thoni haha nä ndä tombe tå gä na discussion atä rä rä nä tombe twamenya atä å reri mwega step ya mbere nä mold ä no ya må aciari aya na expectation yao nambe njå rie haha må ndå gä two Mr. Githuka hao nä å gå twä ra atä rä rä
nigetha njuri nigetha nake mundu witu muthoni wa Gwandarũ ndimunengere chance yake orie kiuria ni urakora chance indere kana percent nene ya aciari they are not responsible kana kindu giki gitagwo ngina gia courtship bado it affect tondũ riu ungikorwo mwanyitana na mundu kiria mwendanire mutieranire kiria in future rucio bado hau hena effect nene muthoni wa Gwandarũ we ukirora kuigerera riri dama ati ni tukwendana wendo ni waingira taria twaragia ngakwira wendo ciigerera no moigira wendo-ini no ni nginya mwike garama ya riri ni uri ukamahitaji kwina investments kwina ciana cirehererwo fithi ni kuririkwo nyumba maundu macio andu kani makona time kwaria horo wa religion ya muto ningi ni uthio gakora ona micii religion yaku kana uria witikio waku ni wa ngora ni ndi wa witikio fulani na wa witikio fulani wakora nyumba iyo ndiri na uiguithanio indi ciothe ni ngucanio nyingi yani kaundu kau niki andu mabatairwo ni gukorwo maigire mabatairwo ni tukwariririo kwanja ni wari mwahuti handu hangi tutekwaritie tondu ri wona kindu gia bata thiini wa muturire uyu ta kuonio njira ni mundu urenda gukuonia njira no njira ndungionio oro rimwe aca tigere eno ni kahora ni kahora tono wagiciarirwo no gikirerwo kionio kuonga mwanyo ikunia kunyita nyoto no gikimenyita nginya ndagika ya mu ukiiganiria we mwana ndenda riu ndaigania ikimani oitaru kioga maita mothe hari hena andu maratera ikinya mwanake na muiretu makinya kuhikania yes ni uruona uria mundu athia thoko agacagura urikaria kamuhara kamugoma na kaharika no wacagura no itikumeta kundu kumwe aca wohiranĩrio na kamukanda wari hawa kururia wainukia no ikiria wainukia riu na haha ri hena handu mwanake na muiretu twi Nairobi arikia form 4 na ndarikia form 4 wati riu ri wendo ni ukire mihaka aca iyo ha kugirererio mwanake hiwa mwanake hora tuoka manyitana hari undu moi aca ona thaburia matire ona gikombe no mari ya mukawa riu unjire andu acio ri moi macukuru ni guthoma marathomaga moka guku kirindi-ini makora andu ni mahikanagia andu ni manekarania matirona mundu wa kumatara aca matirona mundu wa kumahe uhoro ona ndoi kwao mwanake ndoi kwa muiretu muiretu ndoi kwa mwanake na ni mahikania urenda kuja ni gikukia hikania hau riu ku ni kwa hikania ni thina mutheri mahana tukorwo twina ihinda ria gutara andu aya magetikira guthikiriria na riu mwanake ndangethikiriria utangimwira we niwe ukua ikinya riri akumwe na ti muthenya umwe kana riri riu ekuruta ko maundu mau ekumaruta mucii hindi no akuraga agatwarwo kahora keragwo tiga gwikona na ndagakumwo na ndakahurwo ndagakumwo na ndakahurwo tondu ni mundu munene mundu anakinya miaka 10 guthi na iguru ucio tu wake boko aca ucio ni mukurimana ucio ni mukurimana ucio ni kwaririo na kanua kwaririo wega biu utekumakana ndukage na stress ni arakuira nigetha utigirire ni akatia ni anyita wewe muciari wa muiretu ariria muiretu waku makinya mega biu utekumwitigira utekumuhara ni akuigua ona thina kuu ni arigua we mwanake nawe thikiriria babanyu we muthuri atariria mwanake waku maundu maria agire gukorwa ukarora na maitho maku ukona uwe stage na ti wakuoka uyu ti wakuoka uyu narorete kuongi ukamuhe horo wa kuongithia nigetha riri ni akunyita tondu riu ri ndungithi kwira mwana wa miaka 17 18 tiwategia kumwira horo agakurora gwa kari gwatirire baba maundu mau uranjira no mega kweli ni mega piu kana ni ake kiugete ona wakuoka ni tara kioka mami ni enda kuoka ni ni njere ni atange kwira kile arenda Jina mama gitaramenya mama tumaga ikinya irumu
ni agutara mwanake nigetha ona agituika ni umagara ni oka Nairobi ri ni akugia na kaundu akiri-ini ciake cia kumenya to kumuhutia hena maundu ndirabatara kumenya makiria yes nginya riu cokio kono wamuonetie njira ya kanitha-ini nigetha akirwo ndu ri mundu acoka akirikaniro-ini na hinde twathoma kanitha tweragwo twekaga ukahaririria mwana wega mwana atiga gutuika mwana ri Kimani no mwana wa mwanyi ndio mwana niguo tahetania ina nyina oria umuone guku akiuga mwana wake mwana wakwa niki muramuria ki no nyitha yes ndimenya ni hinda riko riheanitwo ria mundu gutie gutuika mwana ndimenyaga wega ndie ndamenya korona ni ndathie mucie mami ajita mwana uria wakwa akirigwo mwana wake nyari yake riku riu ni Mr. Kimani yes ni hau ndona tariho uhoro wenda kwanjiriria mwana gutarirwo ena miaka 14 kumia miaka 14 aheo uhoro mwega nginya miaka 20 neyo agikoro ni agweterera yes na nitugukorwo tumwikirite kindu thiinie wake kile yotomo mucia wake kuri na nikio ndakora murori wa Njung'u wa Diaspora TV gwira na tafarira gwicirithia show na niko ari turarihigie muturire wa rucio rwitu na niko twagire kukinyira ni tandu andu ni twagire kwariria ciana citu muthoni wa mucokitwa na kinya wa Gwandaru no ne he maundu makinyaga handu ukona ni twate no kana ni tuora no kana ngina he maundu mamwe turatiga gatagati-ini tukarigwa atiriri kai tugukinyukithia makinya mariku taru Mr. Gituka ni atira atiriri ati miaka 14 no nyambe ngwire taru guku tatauni tendo kanyumba ka mabati gutiaga tumithege thoka na ka miaka 7 nikagirie kuruthiriria niki kirari nambe so ena kuru na mwana ucio na gutiri kindu ngimwara ni mwiraga kaundu kamwira simutota taru ithu teragwo ni ndamenyire mwana ni guciarwo ndorete miaka 14 na kuu kundu akore ni kuguraguragwo so ugakora mwana uyu tu ni amenya kunene gukuri ni njira ri kumutarani tungioya igetha mwana uyu ri okay so popera ciekuo enyewe sopo opera kumbagia akona mundu ni ageria kurora ai haha ri hena kindu kirakenererwo na ageria kurora mudi wa muthe na maitu haria ai hena kindu kirathie through na ni ndira marenda mwana ucio nenda gukinyira ni ati ungihota kumwigirira metha-ini no ndukamugina metheo indirect way such that muno ne kugena ka understanding onoko ndukumwitira ciothe tugwika atia TV ni ciokire thimu tena yakwa nyonaga kihigia kwa ana gitikinyitie miaka 6 ni ra scroll na no ingeyitanite kwena kanyamu na tondu ana ona kahingiriria ri na ehekiria o iri tugwika ate mutarani twana nini twana toto tudogo toto twa musiarano na ndakora ngina kurera mtoto kujo ni pepe kora ora pepe ita 15 haha sina toromo-ini ukarigwa ati mwana ucio ri taruta ni etanjira we wanageria ri we hari ukireretwo ngina hari we wagiciarirwo wanageria maigana tathiogeria one barero kuguririo nginya mana riu ri maundu mane mathiare mwe makagira muno makigia cukari muno tondu riu ri ciana ikiri haha tukire ha metha-ini riu ni ugicinga maitho aya tugwika riu twana metha no tutihoria twahoria mundu ucio kunya umezima baba ria tugwika ri tugucokora haria tukugaga atiri hindi ria mwana arakura ri agakuraga na environment iyo yaku kwanyu mukimuonagia maundu tondu tari gukirora ri kwaria mane twathire muno wina kana kena miaka 3 wina kana kena miaka 5 kana kage kena miaka 6 tu ne twana turakura twiraini imwe na ni ukoraga atiriri riu na kana kanini ri karia karatembea ri kanini gakibundithia gutembea ri gati kindu gatigagira kenda kuguothe kuharagania kila kindu kamenye kuona tatutu ri uguo no guo turenda kumenya niki gikibaba rerorera niki gakibamiara niki kiramakenia tukwanjiririo haria mikurire-ini yes haria hau mukurire-ini niho tukwanjiriria nigetha akure akimenyaga tondu tuikaraga 10 by 10 na no nginya tuikare tondu hau niho tureka atia turahota na 10 yo by 10 ri twibange meikarire ku 10 yo by 10 o andu na mathaa mao ni mebangaga na kuri hingo ya andu me hamwe ni mwanyita tondu no ku tukiumite
no twagikurire no kuturarerera no turakura kindu kiria kira bata muno niwe muciari gukorwo na mathaa maingi ma ciana ciaku na togo ikara nacio guciariria o mwana rekiaririo kuringana na uria hana okorwo ni mwana wa kairitu ni aririo okorwo ni mwana wa kahii ni aririo tiga kuga ni kamikirite ni karaigua ni karanyita uhoro uyu ona hindi iri oraria ni karona baba maundu mau aroiga ri anga ni mai no ihinda riri ni megwikika ona ugakorwo na mahinda maingi ma mwana waku tondu ithu ni twagire mathaa ma ciana citu na kiru turatuma ciana ugakora nginya ni cingirire maundu mangi tondu kwirorera no nginya na guthikiriria no nginya no undu ucio wa kumaruta undu ini ucio agwire ri hakaga ni igwire mundu akirumana rucio kaigwa mundu akirumana no wendo no na kanya ga kumwira atiriri kurumana ti kwega we ukire wamuheirio wamuthambia akoma kurumana ri kuri thiini wa gutina maundu na hota ku muraigua kirota agitana ciugo ri igwitanagwo no na waigua kirota agitana ciugo icio ri itha ria kumuhura andu ramuikaria thi ngina kumwariria ni ihinda gwetha ona ngori ndaka 20 ukamwariria umuthi rucio oke matuku atatu he kindu kumwikira umurute kiria rekiritwo kiuru nigetha aigwe tayo ni ndina kahike hatu ikarana haro gogo handu hari gwati muno ariu manyua magakoma bara matire guo ni maruma niwele mekiri atia riu ni ngirona maitho makwa ngiona ciathuka ici ciana ni mathuka biu riu ukumugiria guthia aho korido-ini guthikiriria no ni ikinya ukuoya we wita muciari no kona ikinya irumu atugire tiria haro aca ni agikunyagwo no tibara agaikara akimenyaga atiriri ingiona rukunyoro nginya ndupateke atia patana na no gatiganingi kuiguira mwana tha muno titumbe ate waru kunya nile kufathuka ikarata muciari tona kirikana gutwirite atiriri muthanjuro tikaigwo thi ikurumia ta ng'ombe na bana tifurugu nigetha maundu makiagirira thank you very much miroreri wa Njung'wa Diaspora TV tafadhali ni gwitirithia turetirithia show na gwiraga muthenya utuko tukinyitanira nawe nigetha tuko tukirĩria mĩciĩ itu nigetha ikorwo ikirugama na nikire karitu ria mbere twina mundu gicũ Queen Bee mundu muthoni wa Gwandaru na nigetha twina ke thini wa tabarĩra ino mena mundu Henry Githuka na niwe mutarani witu muthenya umuthi na turinitanagira nake o haha tabarĩra-inĩ ino na ni twakinyikire karitu muthoni wa Gwandaru ni riu we gwira we Queen Bee we niwe uhota gutwikia thĩinĩ nigetha tukota kwiga kuo wega na tondu mathaa maitu marathi mathiĩte uguo tondu wa rucio mwirori nigetha tumunengere chance ya gutwarĩria ri na nigetha tukorwo tugicommunicate nake ri ai ndukireke tumaririkanie tabarĩra ino gitagwo atia itago gwitirithia show thĩinĩ wa Njung'wa Diaspora TV haria YouTube ni Njung'wa Diaspora TV na Facebook ni Njung'wa Diaspora TV na ni ukajita muthoni wa Gwandaru na ni njitagwo Honorable Kimani wa Emma na twina mutarani witu gwitwo Getho Githuka kana ithe wa Samueli na twikinya goko kwa Gwitirithia show Njung'wa Diaspora TV thank you very much riu onginyagia ikireka riu ringi ria muico nigetha tukamenya atiriri tundu tukamenya ikireka riu ringi ni maundu mariku macio riu tukwambiriria riu because riu kunyita kugucia no riu no turona mundu agucagia rwere handu gathi ugucitie riu nigetha tuhote kugucia mwana uyu ri oke amenyete kihiko-ini amenyete he kaundu gathie he riu ni thiri tutirameiga riu gathiri gaka ri turi twatumata turi kutu turi thinguragia ki ni atia uri ni atia turi hota kweheria tuitwe ngetha ngina agakinyanira at last riu ni turacokeria thene ikereka ria mwisho thank you very much tabana ni gwitirithia show thank you